Larang yimpat la ban pendek jaga reservation policy. Pian nabla banong ban pendek ya kerusa. Kerusa kali ketimbu baik porenti bari ban pentri kam ya ke reservation policy katkum kata ke policy kabalamang. Dari mana kata tahu kayang kasri kalau patah bari ban don kerusa. Balakata lalap balang ini ki reception policy lang yang magabiang nga taga reception policy andray ka ko baros ta tulalat kerkom perkhat jong kita ginong batay den mar ka daw katembray kadawba kalong namar bagatay ka reception policy lay ka bha tungkam kampiang nadu pasang nilek keleng bat ilabu ya kani ka jilang hagani ka CEO ke pemerintah hang ni apa mau keruat bat kani ka kata ka wat ka baal ni ka second phase ka bangi ngila pendek ban penong ya kini ka jilang bat kani ka jilang ka ba kut jong ka second phase namar bangi ong ban ladek ka second phase ngilek nginap dia ka ai ka ba ka jubab na ka sarkar kumbagalong na kani ka sarkar manta kitang singap man ngiladap ai ka city baga sarkar ka diban khot ya ka special session lani ka dorbar ka kerpang bangini tai ya kani ka mat hapo assembly tenrai ka sarkar kumbagalong haruk menta kamshim la pateo wala banong lani ka presyang ban pinthami da kumni bat da kumtai te bat ngilarai ba anda la kut kani ka second phase kumbahli ikila patai khubor ba Pelai gila patang kubur ba nagaleng ka party haga kalar tarik nginay panay sekali pat ka city agan ka sarkar ka ba mutulak banpa pensinge mardor ya ka jing thongkam ka ba ya sha jadi ni kisni ki pemerintah ka pala ban penbaik ya reservation policy tikum ginoilam juga parti ikwa mamabi pensnoto balai bapidai banai ke jingkershan ya kani ke jingale kamdai nam tanga voice of the people party kadai nam tagi kon samla ji ke bamad jinge hagayo kam yo jam ho nyamang tangani kalabiang kidam sibon ki ai ke bangire beneki kidam sibon ki bangire ben pendai